igas külas ja linnas. And new churches were started. Ja uusi kogudusi alustati. I remember in those days, Ma mäletan neid päevi. we could go out on the sidewalk with a guitar, Me võisime minna lihtsalt kitarriga välja. and we could sing one or two songs. Laulda üks või kaks laulu. And there would be 20, 30, 40, 50 people around us. Ja oli 20-30 inimest meie ümber. Because Estonia was hungry. Sest Eestimaa oli näljas. They realized God set them free. Nad said aru, et Jumal oli teinud nad And vabaks. people were wanting to repent. Ja inimesed algasid meelt parandama. They realized that a lie was told to them. Nad said aru, et elu räägitakse neile. They realized that they had been to different meetings at the workplace. Nad said aru, et nad on olnud erinevatel kogudustel või kokkusaamistel. And they sat through weekly seminars saying God was dead. Ja nad ütlesid peale seminare, et Jumal on siin. But now all of a sudden they knew God was alive. Järsku nad teadsid, et Jumal on tõeline ja elus. And men began to repent. Ja inimesed hakkasid meelt parandama. Oh, there were more new churches born in the next couple years than there had been in 1,000 years here. Sündis rohkem kogudusi paari aastaga kui terve selle eelmise aja jooksul. Because men were repenting everywhere. Sest inimesed parandasid meelt kõikjal. There was hunger in the air. Oli üks nälg õhus. There was a desire for God. Oli üks igatsus Jumala järele. And they were ready to turn their lives over to God. Nad olid valmis oma elud pöörama Jumala järele. Oh, but in a year or two that began to slow down. Aga paari aasta pärast hakkas see nagu aeglustuma. And now life is going on something like it went on before. Ja nüüd on elu läinud niimoodi tagasi, nagu ta oli ennem. Men everywhere are busy working. Mehed töötavad, kõik jälle on hõivatud. Men everywhere are busy drinking. Mehed on hõivatud siin-seal joomisega. Men everywhere are not taking responsibility for their families, maybe like they should. Mehed võib-olla ei võta vastutust oma perekondade eest, nii nagu nad peaksid võtma. And other men are building houses. Mõned mehed ehitavad maju. Because the blessing of the Lord has come to Estonia. Jumala õnnistus on tulnud inimeste peale. It's true. A blessing is here. See on tõsi, õnnistus on siin. It's true. We have favor with God. Meil on soosing Jumalaga. It's true that he was wanting to make the crown very stable. See on tõsi, et ta tahtis teha krooni väga usaldusväärseks. Oh, I rejoice. Mina rõõmutsen. I rejoice with you for all these good things. Ma rõõmutsen kõigi heade asjade üle. And by the way, I know that there's some very faithful Estonians. Ja muide, ma tean, et on olemas väga ustavaid eestimaalasi. I realize that there are people who repented and they're still repented. Ma olen aru saanud, et on inimesi, kes on parandanud meelt ja jäänud meeleparandusse. And so this is not to say that any Estonian is bad. Et kuidagi ei saa öelda, et eestimaalased oleks halvad. But Estonia faces the same thing that Americans face. Aga Eesti on sellise sama asja vastas, millega Ameerika on. God does good things. Jumal annab häid asju. But we still have an old nature. Aga meil on ikka vana loomus. And when we're not in close communion with the Lord, ja kui me ei ole ühtses lähidases osaduses Jumalaga, then our old nature starts to rule us again. Siis meie vana loomus tahab võtta üle, hakata meid valitsema jälle. I'm saying to you, Estonia, Ma ütlen sulle täna, Eestimaa, it's time to repent everywhere. On aeg parandada meelt jälle kõikjal. It's not too late for God to give a national revival. Ei ole mitte hilja veel anda Jumalale rahvuslik ärkamine. God still has his design set on you. Jumalal ikka on oma ootused sinu kohta. He still wants to use you to harvest the nations. Ta tahab sind ikka võtta viia ja olla lõikaja rahvaste hulgas. It's not too late to discover your purpose. Ei ole hilja leida üles oma eesmärki. And it's not too late to get a vision. Ja ei ole liiga hilja leida oma visiooni. And it's not too late to fulfill your purpose. Ei ole hilja täita oma eesmärk. Well, what do we have to do, Brother Larry? Aga mida me peame tegema siis? Oh, I think the answer is very simple, dear Ma arvan, friend. et vastus on väga lihtne, kallis sõber. We need to go back and pick up what we never got. Me peame minema tagasi selle järele, mida me üles ei võtnud. We need to go back and find
what we lost, where we lost it. ja minema tagasi ja vaatama, kas me oleme kuskil midagi kaotanud. Well, what did we miss? mida me siis kaotasime? We didn't search deep enough. mida me ei otsinud piisavalt sügavalt. You see, we already read in the Bible this morning. vaata, me lugesime täna hommikul piiblis. God was wanting men to search for him. Jumal tahtis ja ootab ja loodab, et inimene otsib teda. God loves the searching process. Jumal armastab otsija protsessi. It brings great joy to God when somebody's searching. see toob temale suurt rõõmu, kui keegi otsib teda ja tema tahet. Because then God comes up with creative ideas how to reveal himself. siis Jumal tuleb esile loovate ideedega, kuidas ennast ilmutada. But when men stop searching, that's the problem. aga kui mehed lõpetavad otsimise, see on see probleem. So we need to go back and search for God again. ja me peame minema tagasi ja otsima Jumalat uuesti. And we need to repent. ja parandama meelt. We need to repent of maybe taking too much credit for our independence. ja parandama meelt sellest, et äkki me oleme võtnud endale liiga palju au oma iseseisvumise suhtes. Maybe we didn't thank the Lord enough for our independence. võib-olla me ei ole tänanud Jumalat piisavalt selle eest, et ta on meid vabaks teinud. I don't understand. I'm sorry to say I don't understand Estonian language. ma vabandan kahjuks, et ma ei saa aru eesti keelest. Maybe this has been done, but Larry's ears didn't hear it. võib-olla seda on tehtud, aga Larry kõrvad ei ole seda kuulnud. Has anyone stood up and made a national declaration that God gave us freedom and independence? kas keegi on tõusnud üles ja teinud sellise avalduse, et Jumal on andnud meile vaba iseseisvuse? I believe that there's some people who have done that. ja ma usun, et neid on, kes on teinud seda. But here's the point. aga siin on selle mõte. Some of us have not. mõned ei ole seda teinud. And we need to ask the Lord to forgive us for ja me that. peame paluma Jumalalt andeks andmist selle kohta. And then, do we trust the Lord to protect us? ja siis, kas me usaldame Jumalat, et ta kaitseb meid? That's what he was after when he set us free. That's what he was aiming at. see oli see, mida ta mõtles pärast seda, kui ta tegi meid vabaks. Oh God, since you set us free, kui sa tegid meid vabaks, I have in my heart to trust you today. siis mul on südames sind täna usaldada. Trust you for protection in the future. usaldada kaitseks tuleviku eest. I'd like to pray with you, friends. Our program is almost over today. ma tahan palvetada koos teiega, mu sõbrad, sest meie programm hakkab peaaegu otsa saama. Dear Heavenly Father, kallis taevane isa, it's an honor for me to be in Estonia. on au olla minu jaoks siin Eestimaal. Thank you for your word that gives us understanding today. täname sind sinu sõna eest, mis loob meile arusaamist. I pray that as my Estonian friends are remembering their Independence Day, ma palvetan, et minu sõbrad, kes mäletavad seda iseseisvumise aega, that men everywhere would give you praise for giving them freedom. et inimesed kõikjal, kus nad on, iganes annavad sulle Jumal au ja